Well, hosig mishajiach hiún dáh líana a mi smuneach. Get a bhami surfig an dóin a bhami na bóice charannachtíoch chalisam dégála a bhí éith cíneach nach il fachil sa bí a hon ach go bodyboard a bham. Agus so bheith rúpic défiiste ach bheith fuiste go leir gansa táiseach agus sé áte it léthe nuist an imimeach dói san táiseach agus íhanna san inneoin ha car siúlach má surfig. Tá jifaráte ann agus a réad na guigh agus cos a hána stúgan na tín ha ún trai na seaar na neoin éile. Mar is tíce bí mé diocha dul ha mi fuideach an solas agus trai hollis well sin agad a trai a seaar is dulcha an nuist. If son féna ha táiseach agus an imimeach dói is san thula duine ha na stúgan nas gláine an a hen seach na háit gnéile. Mar is tíce cuú, so má ha stúgan mór a tína stoi van a níir, well ha is go bí stúgan an a solas is go bí at glán. An a náin éile leid hásta as a bhela hair féimi tú ddíocha gáán agus tseicigh bheile kerst stocha nach bíad óhaach má. He did í rá. Ha uist chocht is a thulaháte éile get de levensstúbutigin in an éte líon channe dat na seaar an ddíoch a bhí dul sios gan trai agus ddíoch a bhí fécinn déthe dal le de thuúlan héin. Bí mi fiochan dí gála amach ma ha surfig ma na thula lá an deachcin hid mis amach a stocha uan an dá lá uan an stocha céad lá ma ha mi ómsach forstanach. Bí ma bhéideach a stát na de vis na stúgan na Tína stoi. As I ghearrig chaine ite chu trích idéis an amseo in bhliana. Seo agad am an nóid agus seo bí sin fat na bliana deach a ceint dúirst dí am an nóid an a ha a duisce has blá agus a rút is cútamiche ha na stúgan na Tína stoi. De deach túh stoi na trí seachan in a gáláh ha sin a jifa mór éicin a thuúh sein. As I ghearrig bí mi forstanach, well mar a bheith cúsin a nudí chuú bha mi forstanach ma bha mi dul amach is stocha darthab sa bhías even as a nuúleach stocha trí tripan sa bhías óidan na betrícin na sein ach ha na leichin a fas godit agus chanúd mi go an a joy na hoprach sin a rút is missa mi oin agus go mátriich get a vis na stúgan an bí a gú díoch a dul na dúi agus chanáú seans a gáil amach. Sannéireach mar is tíce he má a stéireach sa chaid cha rua uamhasach má bheith má fatta dheamhraí agus únars gan dána go ddíte flás da galáh na stúgan agus bha mi fécinn jifa mór seach mar a bheith cúsin in nudí agus a bháin nudí ach sin agad é. Bha saoirg uamhasach má a thuh blás na gdéine agus a thula síon ach charó bha díide uamhasach setligte agus a sin gin jifa. Ha sin féimach is stedim as a chuáin agus fatar fáláh ach mar a fáid sin sin cha bhí data tachast. Féimi sin a bhí míltin can 3 míle it fáláh sin a rút a ha géirí. Rút é sin ganna as a bhéile fetch. Ma ha fetch mór fata agus stedim mhór fata fáláh bhíh stúgan má sin a rút a head a bhí acin an na becin leichin sa cháid. Well, as jaarrig cha bhí mór in a dul an. Bí uadan an deach mi héin, uadan an díis, uadan an trúid, cha néicin barach na sein, an uaí chuú. Ha fearnit Tína stoi atá, agus sa mi crit sin stocha bí cerid
na cóga an, bó am go am. Sin chaninsa a nádah is mó a chiú, mar is tríce stocha trúith na ceirid. A dé na bheith sin híos a go tráibh ha mis muin seachgur a surfaigh agus ha mis muin gin record a sin is san trai hálas. So mar is tríce díos na trúith ruta go mar sin. sé ruta ha mámiú in surfaigh gása cúú. Ha díd anna heo go má mí chindeach an cínear dévis a tachas fó lá go lá. Alsa ha gu as an áte chearst, chaneala go jeffers ma vesta dúsceán. Bí fluch cúú, so futa dú í na fat na bliana. Agus hecha má bhí múi, can even na vis a snech gan. Ha múi as a gréin, jo rutagin, ha múi agus solas chimichel ors cúú. Agus ha díana rutagin, agus ha gomatrich bí sin as a jauna go seo diach a fantas a daich as a céit a television a rutagin mar sin nuad a buragain a ggóil amach agus bhí díana rutagin colachtaí surfaigh. So bhólinn hain surfaigh mar echgur sich agus diach curseachad ma.